Father Kadingide byabagambira mukoro gwo kusima kwa Cleophas Kabegambire mukuru wa Ankole Demonstration Zoo ahabwo kuhebwa kandi akikirizwa kureta nyamisho 11 mwanya gwo kwegera hemetwarze emeturre hamwe nebikabye nyamisho hamwanya nshungezi ugurukshango mu rwashakizi Nyakayo Jumbarra City South Division mbwene ko nare maya hati mbwene generation arete nje kweta kureba maya mbwene akanyanko gote mbwene nchende ataruizawe ko witumitome nkusarwa Mkechi wacu twari abansana kabera video mbwene byo bahangwa byabatabirinzirwo muringo nkugu ogwo kubibasa kubirindira mu myanya nkeji ntubantu korabuse Kabegambiro watandikira Ankole Demonstration Zoo mwaka gwa 2018 yashobora ko kitongore cha Uganda Wildlife Conservation Center Chentebe kikamwikirizo kureta nyamisho n'ebinyonyi bwa nyuma yo kushijuma kwirisizo rirye nyamisho zo mu kishaka kandi bashanga guryo mutindo gwo kutunga nyamisho kubizire ba to expecting abareba ebiju byazagonya bareba ebiju byenkende bareba ebiju byaza zana kazibeta monitoring lizard nangashi arutwete urunyamatono bahasima dene bijoke bihangwe birungi bito orare berobeta ebete ncwera ezona hati ebiju byazo birhariya bakabisima enyamisho zaresirwe harumwe nziramere obunyankogote zagonya maya ebinyebihango entuha encende nebindi bite nyumaho batwire bine nyamisho zinde zirumwe ngamiya endogoya za nyamunyonyi ninga peacock imbeba zenjungu enkanga nezinde maya empango kaganga ejo nanguba bebajidizi nan bajeta Prince George ne kuchara mutwe mirundi ebiri edya hanyuma ya wikemwe ninge birubina nitujirisa enkoko zikuka umugisha tu ningashi ina tune binde bikoko binje hanuya mu facility yitu nituza kubireba ntushemerera munonga korengo gwo mwanya bagutekaho abantu tubasa kunanka koreta abajenyi bitu tubarambuza umwanya mwanya gwo kugendo kwe hare ekikubasa kuba tukostiri amakuru agagasha kwa Fred turi yakira kabango